koy veresin. Ket. Canın ağrı. Ayak tez ekan. Жеңіл екен достар. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрушілер, жылқы сүйушілер. Біз бүгінгі шығарылышта ушул ноқаттың, жаңы ноқат айылдық аймағындағы Сахаба көчесінен сіздерге ушул таза дыйқандың қорасында топталған ақжал жерде қашқан аттың сіздерге толық маалымат жеткіземіз. Егер де ат жақса, содалашып, бағалашып көресіздер. Аттың иесі Абдулваситтен толығырақ маалымат алайындағын сіздерге толық мүнөздөмөсүн жеткіземіз. Бүгінгі шығарылышта аттың бағасы айтылады, бұйырса бір чоң ат қармайын дегендерге менімше өспірім бұл үшін. Азыр жашын толық маалыматын жеткіземіз. Онда баштадық. Абдулвасит, ассалаумағалейкум. Денсаулық іштер жақшыбы? Енші атты сатып шығардың? Енші беле чындыгында? Енші ла? Азыр кучуда жашы канча эми бунун? Жашы жазга 3'те 2,5. 2,5 же жазга 3. Жазга 3 болуп калат. Кандай тишин сүрүп баштадыбы? Эми түштө жаңы чыкты да. Толук чыгып элек. Мына достор. Беретин. Пародасы кандай болушу мүмкүн эми бул? Пародасы ошо билбейм. Россияда. Россиядан келген, Бизге Россияда. Россия, ооба. Россия десек оңой кутулабыз дең. Оңой кутулабыз. Биз бул. Така биринчи така ушул? Экинчиси. Экинчи така. Бурда абзеле кичине 10 күнчө, 1 айча миндим эле ошол бойдон жатат. Ошондо бул канча жашында келген? Полторашкында. Ошондо эле сразу минип баштадыңарбы? Өзү минги деп беришкен. Минги деп келген. Ушул учурда мен кичине бой өссүн деп минбей жүрдүм. Bir ay болду да келгенмечи. Алчан үйдө турду. Ошодан бой жай. Өзү мүнөзү кандай кармаганга? Жакшы. Жоошпу? Ат жоош. Жоош, Эчтеке кылбайт. Мына достор. Токи миллион десем болот. Азыр мына көчөдө чаап көрсөтсөң болобу? Болот да. Бир коюп коебуз ба? Асфальтка тайып кетет да. Тайыт бирокчу, асфальтка тайыт. Жаңы ноқаттын көчөлөрү дагы бир 90% асфальт болуп тутту достор. Бир кое берет окшойт эми, кандай кылат эми. Үйрөнчү экен да, кунан достор мынакей. Жазга буйрса бышты. Biraz. Taktı. Boldu. Bırak. Ayakları jеңил, Жеңил. Ayakları jеңил. Çöt. Boyu kança çıkat boyu? Boyu 1.60'dan жоғарыда. 1.60 мындай жанында барсам болобу мында. Жанында барсаңыз дагы боло берет. 65 5ке барып калат экен. Барат. 65ке барып калат экен. Мына достор, өспүрүмдүн өртү баары себинде. Эме буну мындай келиштирип баасын айтса, содалашып балашып көрөсүздөр достор. Сөзсүз түрдө айтылган баасынан кеми болот, дыйкандын колун кармап содалашсаңыздар болот. Баасын канча дейбиз эми бир? Эмне котулайды? Түз отурдук машина. Баасыны 350 деп атат. 350 миң сом. Кеми болот, Содалашуу жолдору болот буюрса, мынакей достор. Содасы таза кандуу, Таза кандуу курч жаныбар. Мына достор, көрдүңүздөрбү? 350 миң сом. Дыйкандын айткан баасынан кеми болот сөзсүз достор. Содалашып, балашып көрөсүздөр мынакей. Достор, көрүшүңөр үчүн аман туруңуздар. Жерден бөлүп ак жайылды.